Enggak. Kamu mau masuk. Buat kamu nggak? Iya. Saya bermusi. Mana terope? Baru di pemuru udah nama kutio. Iya, inilah Jadi, oke Mak, yang bukan bersiap-siap Mak, ada. buat Baron dia datang serumah tua pesta Batak. Ada serumah tua. Jadi kita nomor waktu sampai tak? Asal meruasi tak? Jalan majalah di Jumulu di Nagodotan. Sama tak sama? Sama di nasian pakar. Baik, terbaikkan nak apa hulu dah. Tio, buka. Ini dok, dengan yang mau buka. Saya yakin. Asal nggak boleh ada katok be. Pukul 2, bola. Pukul 2. Emang lu salah ayahan itu? Kuliah. Iya, dia betul. Baik tuh sol. Pertama, baik mamu sih. Sudah mah ibu, sudah mah. Sono ini. Anon kau dah pasan bulat saja. Anon pepar putih be. Jadi mulai tema di kota, mulai tema dibuka pada mobil salut. Damang dok dainang suaksomoni di raja di bulan-bulan nabi salumna sian pergitan satu dapat tol bula-bula pahoku suaksomoni di amor raja yang sahabat nabi raja nabi kapul atol boktar sada ulo dohikas sada arsak sada rasulullah asik pe margata misalnya ini kamu kami raja di bawah sauta mau kadong na orang lebih banyak tamu kami surbol margata bulan jalan di partikion di pernah kemantanyaran neng beliau sama lota ima di patuan ni na dua nami ulau saur madua ima opu murni doli situa FRH tabunan dalam semua nama dia mau antara itu ada personal pada mengidu kami dok gomos molo tunghuran di pacaran nami di pakaian nami di pakaian nami 10 jaga kita kursi baju nami mengidu maafani raja kami molo tung terlambat setak sesuai dok pakaian tak kita dudari nuanpe songonima atau wasis yang kami surbul marga tabunan kupasat tadi matuan kami asa dan damang mah dipukul di 92 tahun. Mau lihat tema di tempat mau lihat tema nang kita salutna sosok ini di hamu hula nani mau lo tungadope haurangan anon nanti kita baca juga mau di dua nani pardolo maju kami minta maaf. Ia opung nami namar keluar opung juga tabunan baruara. Ia opung nami opung parjagu tabunan mangalabur wajai boru pardidi sian huta baligi dua maalat iman sada opung gadu tabunan boru huta julu dua opung mangator tabunan boru manurung disodo pinopani gaupung lima opung sian mangator gabe do diara do boru jalan marpahoku yau punami gadu tabunan mangalap boru dirajai boru huta julu sian huta lupan julu dua anak ima nama goar sada Yohanes Sambunan opung mangiring mangalap boru dirajai boru lupan pea sian huta lupan pea toru anak dua boru jalan marpahoku dan boy nasida roh ala situasi minta maaf ya dua mantaraja dengan sesuatu pada dua opunami Petrus Sabunan mangalap boru ni rajai boru huta hayat sian huta Sibitara kecamatan Lagu Bodi iman nomor keluar opung Rose Tabunan
sada anak sada boru. Sama tong ni halau do saya do wa. Anak nama doar si tua manotong remu samonangan tagunan. Lima amanami napa rujung moluna nata pado por. Boru ni opunami Petrus tabunan opi rose margoa kialka boru tabunan. Marhamulian tu marga sioping lupa toruan sian huta si borong-borong. Gabe doon na boru namion marana marboru marpohopu sian anak do marpohopu sian boru. Ia manami nang marudung uluon nata pada pon tubuh madi tanggal 24 September 1938. Kopipe ma amanamion tu boru ni hula-hula nami pangaribuan. Sian huta kasaribu tanggal 14 April 1961 jalan di basa-basa tuata do 5 anak 5 boru. Anak siakangan namar goar si tua Luki Nelson Tapunan au sabiri mei opu Moses mangalap boru dirajai ima hula-hula nami marga sibarani sian Medan di basa-basa tuatama 2 anak 2 boru. Jalan anak siakangan namar goar beruri no prado Tapunan lunga marasotan boru di hula-hula nami marga gultung sian Medan di basa-basa tuhata dosa ada anak namar goar si Moses Tabunan. Oh tangkal hom mana tuan. Jala boruna siakangan namar goar murni pipi angkreni boru Tabunan. Lunga marhamulian tu anak ni amang boru nami marga Purba Karo-Karo sian huta 3 binanga di basa-basa tuhata do sada anak Imana margoar si Jose Christian Purba Karo-Karo Nina. Ya anak ni amang boru namion marga Purba Karo-Karo lunga marujung bolu di tahun 2020. Marhamulian do muse boru siap tangan namion. Tu anak ni amang boru nami marga Palembang sian Palembang. Anak nomor 2 Ima Angkor Doni Tabunan mangala borni hula-hula nami marga Lupatobi sian tarutu di basa-basa wata dosa ada boru. Anak si nomor 2 nama goar Henry Tabunan mangala borni hula-hula nami marga butar-butar sian lipat dulu di basa-basa wata do 2 boru. Anak si nomor 4 nama goar Hoklan Parulian Tabunan mangala boru ni hula-hula nami marga siombi lubat toruan sian huta setras di basa-basa tuata 2 anak sada boru. Anak nomor 5 nama goar Freddy Tambunan mangala boru ni hula-hula nami marga sian Medan di basa-basa tuata 2 sada anak 2 boru. Boru siakangan nama goa Rostini Roselina boru Tabunan marhamulian tu anak ni amang boru nami marga sijabat sian 13 di basa-basa tuata dosa ada anak sada boru jala boru nama goa Bintang Leni Marlina boru sijabat marhamulian tu anak ni amang boru nami marga Simanjuta sian Medan. 2 boru nomor 2 nama goa Rumondang Bulan boru Tabunan opu Marpel maramulian tu anak ni amang boru nami marga Lupatobi sian Medan di basa-basa tuata do sada anak 2 boru. Jala boruna nama goa si Bella boru Lupatobi maramulian tu marga Siopi Lumban Toruan sian huta dalu-dalu jalan di basa-basa tuan 2 anak. Boru nomor 3 nama goa Reni boru Tambunan marhamulian tu anak ni amang boru nami marga Simanjuta sian Medan di basa-basa tuata do 2 anak. Boru nomor 4 nama goa Riana Uli boru Tambunan marhamulian tu anak ni amang boru nami marga Situmorang sian Medan di basa-basa tuata do 2 anak sada boru.
Bor nomor 5 nama kuat Eprina Boru Tabunan. Mga mulian Tuhan niya mang Boru Nami Margasitoru. Siya buka perdagangan. Di basa-basa tuata do anak. Sada anak. Sada Boru. Jadi godang di poparan ni na tua-tua namion. Anak 5. Boru 5, Karumayan 5, Hela 5, Pahopus ya nana sap 5 hala, Pahopus ya Borus sap 4 hala, Nini 2 hala, Nono 2 hala. Umuma sudah poparan na tua-tua namion 50 hala. Marujung ngoluma among namion na di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 di Bagasan Jabuon alami sahih. Jadi marumur mana tua-tua namion 82 tahun 3 bulan. Udah. Anak ada sopika sudah ibanan Amang Raja inang sodi pada do sude horon ulah nami siap berbicara. Satu ulah nami pertoru. Buang hamuma kami di Bagasan Kaniang Muna Lumobi Mai Sini bedere nami si Bintang Boru si Jabat